Правительство чоттур белого хаңала сулугарлылар нехленени кытта бастагы көрсөйү төктөр нехлегиттен сагаланна. Кепсети түлгедеттен уйман уйгурап. Саха Республикатын барабытылстыбатын отчетун бөлөк салаячыта үле онна социальный сайды министрин солбиячы Оксана Александровна Винокурова оңорду. Ол курдук самый сүрүн бопрохунан бу төктөр нехлеген олохтоктортан болар. Десат тутута саңа микрорайонга үлага кирбит кетех жээлерге газификация, онна электричество холбахынын бопрохун тураралар. Нехлег олоктоктора бу да сырыга сыллата турурар ыйытыктарын бердилер, мунары бу пуростарын котойыттылар. Жон Сергеевтон интерехирген силжер бихеха. Оннотон турарсар ба пуростар бутен бардын протоколга киллери хатыбыт. Барып бите кедер битер умнас сен сол бут. Бу мана республиканское значение передай ди хатахан. Толер ханын бе бюджет предсалая качанерс. Негенен кене не обеспечивайдерге то көргестерген хагар хаттар көстөгүтөр. Правительство белого нехлене тох бар турусутун этитин протоколга килдерен салгы туханнак тиртелерге министрликтебелерге тиреддек болулар. Касылайы текелекелер манна септен тайсуруналлар, но тока протоколга текелебеттер була. Ол курдук я бу быйылгы тайдилга текелбет то комиссия олох откровенно тайсурунум дете. Онна сасыңгы тока табаран өсө көрөкпүт. Ол табихи эппит протоколга некирбит попростар бутаттан найытыгы. Ну тохтуларын текелерлерин Жон Серге барыбытылсыва чотын ихитиннері білігі кытта уыны тұралыран сақылы саналары кайырынан санат астахан үлі олақ тұпсарығар әрінен тарғастылар. Ойбан үлгұрап, сөйдер тарап, сақыт едівиден ете қаңыласылуға.